Nā, kei te pukuriri te iwi Māori I ngā kōrero a te pūrongo tai au e pāna ki te tao ke 1080. Mai rā no te whakapono o te iwi kei te kohuru ke te tao ke 1080 I a Papa Tuanuku me te waunui a tāne. Kei a Heta Gardner ngā whakamārama. Ko ngā uri o te kohu I te rātau, me tā rātau poro tēhi ki te hiahia o te kāwanatanga, ki te ruirui I te paitini 1080 ki runga I o rātau whenua. Ko ngaro rūrehe tētahi o rātau, kei te pukuriri ia I te rānei. Me panahia. Wira waku kōro ki te kāwanatanga John Keys. Me hoki ki te pōti. Awa pōti ia national. He seiten rātau. E rua ngā whakapai a te haukainga, ko te kōhuru o te paitini I a rātau kai wai me o rātau whenua kātahi, ka rua he pai ke atu mā rātau ngā pai hamu hei patu. Ko tēnei, pēhea nā tānata kei te whai nā pai hamu. Pēhea rātau. Ko Weremu Doherty tētahi atu o ngā kai whakahe no tūhoe. Tēnei kei te whakarui atu he nārara, ki te patu I tētai atu nārara. Mutu ngāke, ko te nārara ka wai homai, he kino wake I tō te pai hamu. Kaore te rūnanga o mā kāwhio I te uru o te waka a Māui I whakai kia ruia te paitini ki o rātau whenua I te rātau. Kua kaha ke atu tō rātau whakahe I nāia nei I te putanga mai o te pūrongo a te toi hautai ao. They're talking about 1080 because it's so effective. Well, if it's so effective, how come we've got so many possums? Ka peke tātou ki nā taurua te kau ki muri, ko a tātou tamariki mo aku mokopuna nā mea ka puta mai nā nārara nei I nā he mate kairoto. E rao nā whakaaro ka araurata kia whakaruia tēnei meiru nei te whenua. Ko te mate ke hei tā Richard Wallace, kaore te kāwanatanga I te whakarongo. Runanga like us are listened to, recorded, but not supported. Kei te whai whakaaro te rūnanga o mā kāwhio ki te kawe I te kaupapa nei ki te kōtitai ao. Heta Gardner, Te Karere.